Dobrodošli na moj kanal, vjerovatno niste navikli na mene ovakvu. Danas je nedjelja, ultimativni dan za kupanje i nisam htjela da pretvaram dan nešto što nije. Čitav dan sam dukcerca tip. Ovo je posljednji favorites video u ovoj godini. Nekako zastrašujuća godina je baš brzo prošla. Izgleda što smo stariji, vrijeme brže proletišta. Dosta proizvoda sam u ovom mjesecu koristila, međutim već su viđeni na mom pogotovo velikom beauty haulu i zato sam se odlučila spominjati samo proizvode koje do sad nisam spomenula. Želim da otpočnem video sa Art Deco bazom za sjenila. Inače sam malo skeptična što se tiče ovih primer proizvoda, nekako kad ih kupim kao da kupim carevo novo ruho i mislila sam da nemaju funkciju. Međutim, pošto me NYX primer za usne razuvjerio, definitivno dobra stvar, produžava vijek trajanja ruža na usnama, tako sam dala priliku ovom malom drugu. Bio je 6 i nešto, snižen sa 12 km u cm-u. Ne brinite ukoliko vam je promaklo ovo sniženje, ponovo će doći, jer sam ga viđala jako često na sniženjima. Topla preporuka, naročito ukoliko imate dosta sjenila koji imaju nekako malu pigmentaciju, a on definitivno pojačava pigmentaciju mojih sjenila, tako da izvlači iz njih maksimum. I također on produžava vijek trajanja vaših sjenila na kapcima, kao i sprečava ono zamorno nakupljanje sjenila na kapcima. Naredne dvije stvari koje želim spomenuti su Lush proizvodi i to Rose Argan Body Conditioner, znači regenerator za kožu, i Helping Hands krema za ruke. Primijetila sam da vidite odsjaj, da vas ne bi smarao, skinut ću cvike. Ovo su također pravo dobri proizvodi koji sam mnogo upotrebljavala u ovom mjesecu. Što se tiče regeneratora za kožu, moj prvi susret je bio sa Niveom, onim standardnim tamno-plavim, i nisam bila zadovoljna, bio mi je jako težak na koži. Imala sam osjećaj da nanosim hiljad nekih hemikalija, mislim to nisam osjećaj, to jest tako, budući da su takvi proizvod puni hemikalija. Tako da sam potegla za proizvodom na biljnoj bazi, apsolutno prirodnim. Glavna razlika između tih neprirodnih proizvoda, u ovom slučaju Nivea, i ovih prirodnih proizvoda jeste da ti neprirodni proizvodi, ti puni hemikalija, oni jednostavno svojim hemikalijama omekšavaju trenutno samo kožu. Apsolutno ih ne hrane ničime, time ne hidratiziraju. Dok prirodni proizvodi, poput ovoga koji sadrži, by the way, bademovo ulje, infuzija lista čempresa, ulje brazilskog oraha, mahuna vanilije, shea maslac, stearinska kiselina, ulje argana, zatim kupuaku maslac, ja se nadam da sam ga pravilno izgovorila, kupuaku maslac, kakav maslac, sok gojih bobica, apsolut ruže, ružno ulje, ulje pelargonije i ulje limuna. Ti biljni proizvodi jednostavno su, kako vidimo, ogromna nutritivna bomba za vašu kožu, tako da će je ne samo trenutačno omekšati, nego će i kožu dodatno i nahraniti i hidratizirati, i svakako koža je naš najveći organ i nema šta ne stavljamo na nju, pa koliko možemo pripaziti da je i pripazimo. Tako da, ljubitelji prirodnih proizvoda, topla vam preporuka. Isto važi i za Helping Hands kremu za ruke. Ona baš miriše nekako na bilje. Glavni sastojci su joj voća kamilce, sjemenke lana, ulje badema, stearinska kiselina, kakao maslac, med, ulje lavande, ulje afričkog nebena. Meni je bila jako od koristi zato što ja bježim od onog masnog traga na rukama, baš me iritira, a ipak moram mazati konstantno ruke, budući da ovi zimski dan nekako mi uspiju isušiti totalno kožu ruku, naročito u regijama između prstiju, tako da ovo prava stvar za one koje isto tako kao i ja bježe od glicerina, parabena i ne daj Bože vazelina. Pravo je malo potrebno proizvoda nanijeti i jako je dugotrajna, nije samo da vam onako zamasti ruke, nego stvarno osjetite da ih hidratizira.
ovog proizvoda dođe 225 grama, dok ovog proizvoda dođe 100 grama. Još jedan proizvod strašno vrijedno spomena jeste ove Higi Baby vlažne maramice i jako dugo ih koristim. Zadnje pakovanje koje sam kupila se dosta razlikuje od prethodnih, očito su pravo napredovali. Inače, veliki sam pobornik domaćih proizvoda. Volim kad nešto kupim, a da sam oduševljena time i da mi pravo valja, a da je iz moje zemlje. Ne samo da sam ih ugrabila zato što su bile sa oznakom Made in BiH, ne, nego i bile su najjeftinije, marka i 75. Sada su marka i 90, a dođe 72 komada, definitivno najpovoljnije koje možete dobiti u našim trgovinama. Ono što se meni pravo svidjelo kod njih, što sam mi rekla da su napredovali, jeste ta puno nježnija struktura, dosta su vlažnije i miris je pravo lijep, onaj nevini baby miris mene posjeća na Bekutan kremu, a jako ih često koristim jer ne koristim ih samo u higijenske svrhe tipa skidanja šminke, ne, nego često se zadesim u žurbi, tako da na brzake brišem čizme. I moram priznat ovako kad sam baš u žurbi, pesim, brišem ponekad prašnu. Je li ovo sramota sad priznat? Volim da su mi uvijek pri ruci u mojoj torbici, pun pogledat i svaka čast domaćoj proizvodnji. I zadnji proizvod, ali jako vrijedan spomena, to je ovo ricincovo ulje. Toliko mi se olinjao da vjerojatno i ne prepoznajete bočicu. Radi se također o domaćem proizvođaču, Tahirović iz Sarajeva. Manje više poznata su dejstva ricinusa na kožu, naročito kosu. Zato i želim da skrenem pažnju ne šta on sve radi, nego na način upotrebe. Primijetila sam da dosta djevojaka griješe prilikom upotrebe ovako stvarno dragocjenih proizvoda, a to je da ih nanose na ovaj dio ovako kose. Ovaj dio kose je odumrli dio ljudskog organizma, tako da nema efekta što nanosite ovako dobre proizvode na vašu kosu kao koje kakve maske. Onda tu definitivno ostanete ipak vjerni svojim regeneratorima koji svojim hemikalijama ne mijenjaju strukturu kose, nego jednostavno ih omekšaju dovoljno da bismo raščešljale kosu, a ukoliko vam se čini da vam se od tih maski nutritivnih kosa sjaji, to je isključivo zbog prelamanja svjetlosti, ništa više. Prave stvari se dešavaju ovdje, znači ovo je ključ gdje su ćelije još uvijek žive i gdje možete stvarno izvršiti neku promjenu tipa poboljšanja rasta kose, poboljšanja brzine rasta kose, potom jačanja dlake, omekšavanja dlake i ovakve proizvode ili neke druge nutritivne proizvode umasirate u tijeme i onda će nastati prave promjene. To bi bilo sve što se tiče mojih favorita ovog mjeseca. Nadam se da vam se svidio način izlaganja ovih proizvoda, jer definitivno nije poenta u tome da pokazujem šta sam ja to sebi kupila ili šta sam ja koristila, ne, nego da izvučete maksimalnu korist od proizvoda koje sam ja koristila i da pojačate malo pažnju zbog čega su zapravo oni dobri proizvodi. Hvala vam naravno puno na pažnji, nadam se da ste uživale i naravno ukoliko vam se svidjelo, lajkajte ovaj video i do narednog puta. Ćao! Evo mama.